Greetings to all viewers of All Swazis TV channel. I-channel lehamba phambili Evan Likangwane. Lonemukelako nguye umfana omncane walapha eTule kaHoho, nokunguye General. Namuhla sidabe senethulela konke lobe kwenteka Evan Likangwane kusaqala liviki njengoba ema-MP zethu noma lema-leaders ethu bekamemetele ukuthi it's going to be a busy week eSwatini. Mangabe ucala kubuka lona msakazo noma ucala ukuvakashela ungacala ukuthi uklik the subscribe button leyibona lapho ukuze ungenophuthelwa ngiyo yonke into lesiposta kulo siteshi sethu. On Monday during the Independence Day, Maswati yavela aconza khona etinkundleni tayo uyodeliver yona ama-petitions njengoba kwateya ukuthi eMaswati akayitholanga i-independence kepha yathola nguye Mswati kanye nemndeni wakhe. Ngalelo langa kwavakala ukuthi ama-truck la-linked to the Royal Elite avele ashiswa lekuthiwa yi-Southern Star Trucks. Ngalesibili eMaswati yalibangisa khona imbabane kuyoweseka wona ema-MPs lamabili lokuthiwa ngumthandeni kanye nabacede mabuza lapho li-judge mams lafika late khona then lapho sibona i-case to this week Tuesday. Kuphindze kwavakala ukuthi nalo li-judge mams sewufuna kubaleka lapha eVen ngenxa yokuthi sowusabela yona impilo yakhe. Ngalesine mbukeli kube ngiyo i-border blockage lapho khona ikhosathu yakhona iNingizimu Afrika neSwaziland International Diaspora bavele balibangisa khona ema-border gate lapho bahambe bayovala khona ukuthi kungabi nalutho elingenako kungabi nalutho leliphumako khona Evan Likangwane. Kubonakele bawavala ema-border gate for more than 5 hours solokude lokwentekalako e-border gate nema-leaders tonke lenhlangano abesathola tipitshi tabo lapho khona President Pudemo eSwatini uvakalisile ukuthi uyayincenga iSouth Africa ukuthi boycott yonke into bayi-exportako lebayisa khona ngale Evan lekumakhelwane eSouth Africa mangabe ibuya ebukhosini bavele bayiboycott leyo nto leyo bangayithengi. Namuhla kuyi-Friday babukele emakhaya eMaswati yabe seyalibangisa khona United Nation offices khona ezulwini lapho bekawudeliver khona i-petition yawo ukuthi bafuna uhulumende webantfu hayi uhulumende wamSwati. eMaswati ke bayaphuma ngetinkani because kubonakala itinombolo letiba thousands and thousands of eMaswati yaphumile alibangise khona ezulwini. Lokhu bekuhleke ukuthi kude lo labamdubulile nawo amaphoyisa bekakhona but bekabukete kuphepha cause bekungiwo beka-director i-traffic ukuthi imoto ethambephi bantu bahambephi sibonile kukuhle lokho. Nabo base-United Nation ema-ofisi akhona yemukele ngetandla letifudumele leyo petition lebeyimikiswe ngiyo eMaswati. Ama-political leaders abeseyaqinisekisa kuwo eMaswati ukuthi independence eMaswati atayithola masinyane ngoba sekuyakhanya embili lapho siyakhona.